Ya, baik, kita mulai ya. Ananda Zebidiyah Isnaini ya. Memilih soalnya juga juz 30 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa innaba wa qadba wa hadaiqa khulba. Cak dengar nak. Wa inaba wa qadba. Wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa khulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzi sahnun yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Alhamdulillah, pertama selesai. Soal kedua. Wallazi akhrajal mar'a. Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu hutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal atqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man zakkaha qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, dua soal selesai. Alhamdulillah. Soal ketiga. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wa nafsin wan nahari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah ya, shadaqallahul azim. Meskipun tadi ada beberapa kali bel dari Pak Ustadz ya. Saya mau ke Ustadz Yuni Maha, gimana melihat penampilan dari Ananda Zebidiah? Ya, baik, alhamdulillah tuntas, walaupun tadi ada 5 kali bel ya, bel teguran dan 1 kali bimbingan. 5 bel teguran, 1 kali bimbingan ya. Yang perlu diperbaiki adalah untuk Ananda, yaitu tajwid yang 2 harokat ya, banyak tadi, ada beberapa tadi tajwid yang 2 harokat. Kemudian selain yang 2 harokat, ada juga dengung-dengungnya tadi ya, dengung idgham ma'al ghunnah, nanti diperbaiki kembali seperti likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, tanwin jumpa dengan ya, idgham ma'al ghunnah, wujuhu yawma idzin musfirah, sempurnakan nanti dengungnya ya. Kemudian iramanya, nah iramanya kalau dibawa bagus ini karena tenang tadi ya, bacaannya tenang, tapi kalau dibuat tadi iramanya lebih bagus lagi, ini kayaknya enak didengar ini ya. Baik, demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz Yuni Maha. Selanjutnya Pak Ustadz Raffi Munir. Ya, alhamdulillah, walaupun ada bel, ada teguran ya, bimbingan, cuman selesai. Kemudian panjang pendeknya nak ya, ada berapa hang tadi yang seharusnya dibaca panjang tapi dibaca pendek. Fa'ambatna fiha tadi dipendekkan. Mata'al lakum ya, itu juga. Kemudian yafirul mar'u min akhi, u-nya pendek jangan panjang. Wa ummihi, hi-nya panjang tadi dibaca pendek ya. Kemudian summa la yamutu, la panjang, yamutu, tu-nya pendek ya, dan beberapa catatan lainnya tadi itu harus diperbaiki nak ya. Jadi kalau dia panjang dibaca pendek salah, kalau dia pendek dibaca panjang salah ya. Nah, itu salah jali namanya, salah besar ya. Tapi hafalan sudah bagus. Kelas berapa anak sekolahnya? 5. Insyaallah perbaiki lagi tahun depan, tampil lebih bagus lagi ya. Baik, makasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz dan Ananda Zebidiah Isnaini ya. Silahkan